Reka mbabwire ikintu kimwe abanyarwanda peut-être batari bazi. Tuvuye muri equipe yari itahari. L'année passée na Rayon Sport yari ihari. Mu kubaka equipe ntabwo bubaka muri 2 mois. Ntabwo byashoboka. Babyumve neza abantu bazi umupira barabizi. Ahubwo namahirwe kubona twabonye abakinyi bashobora gukina. Ariko sasa ushiramo na coordination ntabwo iza mu minsi ibiri. Nabakinyi bavuye muri championnat zitandukanye. C'est pas parce que urabona différence uba ufashe différence na AS Kigali. AS Kigali ifite abakinyi benshi bakinye mu Rwanda. Kubaka equipe biroroshe. Ariko raba equipe squad yacu benshi bavuye ahantu hatandukanye. Bamenyere kwa champion. Bamenyarane kwanza. Bisa niyo mpamvu twakinye match amical nyinshi urimo gushakisha 11 ushakisha na coordination. Ntabwo byoroshe. Abantu babyumve neza. Turimo gushaka coordination. Niyo mpamvu twashizeho 11 itangira. Mwabonye equipe ko yatangiye samedi niyo natangije no musi. Coordination itangiye kuza. Urumva umwarushe uwundi akaza. Urumva ko kanaka avuye hari kwa kundi mukino arazi yana kanaka adahari genda kina. Ukabimushira mu mutwe akagwanira bujya mwanya. Ça veut dire umuntu utabonye, ça veut dire que ntabwo ari en forme. Ni A B C. A en forme birananiranye B uramwinjije. B biranse burinjije C. Ntabwo wakora kuko coordination niko ishaka. Kintu cya mbere mabwira turimo kubaka. Tutsinzwe na APR turavyemeye. Ariko urebye match ingene yagenze tufite possibilité yo gutsinda zindi match kandi nyinshi. Ariko babyemeye kuko nta kundi byagenda. Kuko defete zose ndazi ko bazishyira ku mutoza. Ariko umukubaka ntabwo ubaka mu minsi ibiri. Si APR gusa iri imbere. Tutsinze APR dutsinzwe na Gicumbi. C'est le même scénario. Urumva ariko sasa concentration il faut que abakinyi dufite kwanza ntabwo baramenya uburemere bw'iyi equipe. Normalement abakinyi ba hano avuye muri Rayon Sport aje mu APR amenya derby vugiki. Umuntu avuye hanze ntabwo aramenya uburemere bwa derby. Il faut kwanza kwigisha icyo kintu. Ugashaka coordination y'abakinyi, ugashaka squad yayindi utangiza uvuga urumva ko ni ibintu bitatu turimo kubakira hamwe. Ntabwo byoroshe. Abafana nababwira iki? Ni mukinyi kuko voyage iracari ndende cyane. Uno munsi baradusinze peut-être muri retour turabafite. Ariko ndabizi ko ndafite ikizere ko ingene turimo gukina match na championnat abantu barimo kumenyerana kandi barimo kumenya valeur y'equipe. Yes. Ni derby ya mbere yarafite envie yo gukina avuye mu mvure niyo agitangira arashaka ariko umubiri ntabwo uramira neza 100%. Urumva byamubabaje rero kubyerekeye ngo Karim ngo yakoze amakosa je ntabwo nja mvuga ngo kanaka yakoze amakosa. Ni manque ya concentration. Manque ya concentration ishobora kuba ifite le nouveau joueur ishobora kuba umuntu ari afite experience bivana n'umuntu. Urumva bivana n'umuntu. Ariko ntabwo biza tubigere birebire byarangiye byashize ndabizi ko abafana barimo kubabara ariko badufashe batuje inyuma kandi dukomeze championnat turangije match mbone bya bindi normalement babikora dutsinze tubikoze dutsinze rero biduha natwe motivation. Urumva tuvuge ko abantu tugomba kubandanya dukora kuko solution ntabwo iri mu magambo, solution ntabwo ari changement, solution ni gukomeza dukora nta yindi solution ihari.